Nige na mwaki wa gisiasa ukethi uniraikanwa ithigi bas turekirie hau please todo ona nitukiririe jano na twathie nginya mathaini mene riu turore na arua ibuku ria mothi uria marauga Sara Gashanja akauga giciri gia chicken like I made my morning chiko regia Steve akoiga akauga tell maitu mubingaru ati gutiri handu haikaritwo thi muremo ni ndugu egwatagia ni muremo ni ndugu sorry egwatagia ja mahiga akauga ati mundu ati mundu agakuruta wira atige kwegatia ati aria angi wajiko ohigite muno Mutalii Junior ati uria muriukia atirire niki munene wao aheanire direct ticket na kude kunania kiama kiwiti na democracy atire handu mundu ahe Daniel Dongonaki akauga in every competition there is a winner akauga to tell the guys at Pangani to be men enough and accept defeat and move on. If they think they are popular, let them go as independent like Karubo Adhangoa, Buzeki, Atuoma na Ariage akauga ati ara kuria kwa Michael ko ara gitwirorera Danfred Thutha ati arauga Kimuri kirauta ndathi umuthi uria miena yeri maigweka ati niguo gitika ukaiyo akauga uria miena yeri na voter apathy magwika ati niguo gutikage na voter apathy ningi ni turenda kuigwa manifesto ciao owega Santi Danfred Thutha na Thutha in fact ni muthuri utwirораgira muno na muthuri wetwo Mike Maina Goge wa Mwangi akauga Kimuri tuko ndani uge wakwa ni umwe we have lost it on this thing wakili calls inclusivity. If we want to have inclusion of all communities then we need to lie fully on percentage composition of our tribes in the national population. Magidirago morning Derito and Mike geidiria gani acio muno na Kimuri omothe nigetha kamuno mubiniro Jubilee irutete wera fururi wothe itaguthutukania mimi muthoni na kiakaga seems like the whole panelist is ganging up against Honorable Kanini Kega na asoka koria tiriri by the way Kanini Kega rito ria kuria kibande ni ririko Kanini Kega ni uri ria kubatithia mwanake miji yani jina yake kitambulisho hivyo yetako Kanini Kega etago James Kanini Kega mwanake miji aya Philo Mundia the bald man akaugate derito geideria andu acio ira mubi atige kuhenania ati nigetha mundu athuro central no ginyagia agwete Raila mwire uteti ucio ni muhituku ni muhituke ni mahinda nie gwitu ni kina ngovu na gutire undu tocio Titus Kengangi where the prof talks the world listens. Yeah, my professor. I say when professor talks, the world listens. Tweet Marion 020. It seems like independent candidates are going to be the third force in parliament, and which can't be ignored. Yes. Kuchen kwe mudhe tukwa li orocho wa independent candidates. Macho ni topic ni namuno ya independent. Unaona iko mwirite no katiba na ndio very clearly. Ugeriza ini kumaki ya mari. Okay, sasa. Aya, Macho Junior. Macho Junior ati uria ni mobi ararega guthie kurugama kwao niki gwa Kanini Kega na kiama kiu Kanini voted ni wira uria was voted ni wira uria arutite ni nyige Bernard Mwangi asante sana Zakari kwena Ben Higa Shirwamam na ugeretwo ... akawa learning a lot from the show. Say hi to that wise man prof no agithio mono na age makiugate bekweta peace to Kenya ugwakoro kwena peace. Hello William uno tudome Stefano on Kimuri at Kimuri is well balanced and so are the opinions. Wajiko has a decision to make come 8th August and it will be resound. Do you balance until Professor Kim? Do you balance? Wakanini watu kaviwa. Wanade tunataka kukatiriri. Githuro no gitirekire kwa. No ega kwira kwa August. Ona Kanini Kega tathuritwo. Of course.
agathurwo aga koguo arrogant andu ma Jubilee ni thire oyo githira ageretie kurugama na maiko kunjitekeria kaundu kamwe jeherie professor na jeherie mubigaru ndimurite mweshimwa kunge kwina bara ya kuroyo yathi no ucoke githako karwe nie ndina madari mithirimo-ini ya mari githako kwena urore we yathi nie ndari githako no thie githaka we are not under colonization no thie githaka ukarwe no ndi uri kiritu mikira tumandwe no ndi uri are maru ile ketukithiri hau tumana mheshimiwa kanini kega tumana mheshimiwa Mobingaru tumana professor Goge Joroge tumana muthuriti muri ukindwega wake makia waipa hamwe na wakiri Ndegwa Jiroga kiboto kevo ndamuria kanya kuruga makirinya gora njirate ubia itirida die neta barira yake bure reto rekonete itogero tukona professor kule mwene wa ukera niona niele ndio ndio geta kadie kana othi Nitagwo Michael Jenga ngauga ni ngatho nyingi muno muno uria muikare na muria kano keturikirie hau nitagwo Michael Jenga ni ngatho nyingi muno ni undu uria mukoretwo mwi na ithuĩ na ni ngatho nyingi ni undu uria mukoretwo mukiaraniria na ithuĩ muthenya wa rucio ni tugakorwo tukiarĩrĩria mangi maingĩ na uria tugakorwo tukiũrania ni atiriri ati hihi ri kanitha ni uraiguĩkanire na hihi ri kanitha ri is it a sleeping giant kanitha ati urahanire ta riri ta idanje urakomerera maĩ mahĩtũke ciaca ciathira rĩ tũrĩkĩrie hau njĩtagwo Michael Jenga ngauga mũtindie thayũ na mũngĩrorĩma gũkumia na ke Jehova Ngai angĩro mũrathima. Amen.